w'abatayi wazepapu arababwira ngo bwami yo bwigaragije mu kabiri ngo bubabushize. Sema haleluya. Amen. Ngiye gusirimbana n'aba bari hano. Hari abana b'abapasiteri bakicica yaho. Abana b'abapasiteri barari hano. Ngwino usha isoni pasiteri mu bikokoboko. Yubere pasiteri y'ubere. Hari undi mwana w'umupasiteri uri ko murihisha ko basara abapasiteri bari hehe? Bari hano. Sha uruwande uyu ni uwanda uwa Bishop Jonas. None ko tuhamagara iso ntabwo uri kubaho yuko so ari umupasiteri hano n'abana b'abapasiteri iso ni umushefu tuzamureze ikigo impamvu utabukisha abana b'abapasiteri aba babyeyi basirimba Imana neza yewe reka nange icyambere turasengera aka karere kacu turabyinira iyi migeri kugira ngo Imana yo mu itubumbire hamwe. Murabyumvise? Ibyo ni ikindi cya kabiri, niba hariho n'abana b'abasirikare n'abakora b'abasirikare cyangwa abapolisi muri iki gisirimba cy'ubumwe, murabizi ibibazo ubwoko bufite, murabizi intambara ziri mu kuba abantu bari kugira media ubu yarasase umwana mbese babibamo abantu bacakuri umwana muri media tugiye kubwira Imana. Kera bageze bafungura abasaza ngo turabe Nyirakivuruga bavuze icyasi ntabwo tugira uzasubira ubwoko bwacu turi ba Nyirakivuruga cyavuze icyasi. Sema haleluya. Muvuge ngo haleluya. Tugiye kubwira Imana abantu bashaka kuturema amacakubiri Imana ihondagura. Niyo mpamvu nahagurukije abana b'abapasiteri iriya ruguru iyo haba ikibazo bageze bahungira mu itora bakabwira abapasiteri ngo ni mwebwe twirukankira. Abashefu inama bageze bazikora, abasirikare bakazikora bakahungira mu bapasiteri. Abapasiteri simbabwira ngo mubyine, ariko kaba abapasiteri n'aba bamusenyi mukeneye kugira ngo Imana yongere kandi itorero mwishire hamwe, ubwoko bushire hamwe. Murahaba mushaka muhagarara umunota tugiye kurangiza gusirimba mudusoreze n'isengero. Ikindi nari mvuze ngo n'abana b'abasirikare. Sema amen. Muhaguruke kugira ngo dusengere icyifuzo, dusengere n'abafungiye ikicazo bazize ubusa bagiye barafungwa gusa tutazi amakuru kubera nyine ibyo bibazo. Sema haleluya. Niturangiza iki gisirimba hari ikindi kimwe turi buze gukora noneho tunyuranye. Umuntu atabaguye sibyo ko umuntu atabaguye dusengera abakeneye kubaka mubaka, dukeneye abakeneye kuja hanze baje hanze sibyo mwabavandimwe, dukeneye abakeneye imirimo bayibona. Imana izitanga akazi, Imana izitanga uburyo, Imana izikora imirimo n'ibitangaza. Umunsi umwe nzavugana na Revera yabwiye ngo uzaza mbabwira amakuru ukuntu Imana yakoreye itangaza. Ibitewe n'iki n'ikamyo y'amabuye naze nicagiye mugiye kuba ngira isoko icyumba cy'amahombe. Nageze hano mu 2019 ngo ngere hano ijoro rya mbere naje gutarama sinigeze ryana. Bamara dukoresheje fundraising yo kubaka icyumba cy'amasengesho mu mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, none nk'imyaka 5 ishize cyangwa 3 igera muri indi. Bamagana ngira isoko namanomereza umushoferi tutavuga sinamwamagana ndamubwira ngo umushoferi araje azanye ikamyo y'amabuye yose tuvuganye ndamubona none birashoboka ko ari jewe wowe waragatica icyumba cy'amasengesho arayobora ikamyo y'amabuye irasi. Icyumba cyubatswe amezi 3
uzobabwira ibindi bizabaye. Sema uzobabwira ibindi bizabaye. Muvuge ngo kandi ikintu cyageze kibikora ni n'iriya cano yaje. Aya makanisa yayo naravuze ngo abapasiteri nta mupasiteri hano tugira ikibazo. Jega nicyo nza ndusha aba bakirisitu bandi. Naragiye namafata abapasiteri none botandika y'amatafari bafundraising yabaye umupasiteri akagusiza hano natanze kamyo y'amatafari muri y'amabuye muri niure itanga ikamyo y'amatafari mu kwa ndashimye nohereje naho ikamyo y'amabuye ndababwiye hariya kwa ruhumuza naho natanze yindi kamyo no nirindi kanisa hano muri Maranatha nasanze ibyuma byapfuye noneho hakaba hari umupasiteri tuzanye inshuti yawe na mama ngo wotange bafure kazaje kuyafika kanisa ariko ngo mubwire yamaremererwa n'amasanga afite amabafure nka 50 ariko numushishe mu muti namafata amafaranga yo tuzana nayagurishije namazana bafure bafite igiterane ndayitereka ndababwira ngo ikintu kijanye n'umuziki niyo barimo gusirimaka kibuka ko ari akabafure kandi nzambwira Imana ngo Mana wokora igitangaza none ni uwe mpasiteri nta mpasiteri n'umwe sema haleluya haleluya icyo muri kampani Imana izombaza ibindi bihugu Yesu yarambwiye muri kampani ngo uzokore uko utavuga ayo makuru sinzi kuntu yavuze zimwariye abenshi zimwariye aho nuko naye wa mugani nuko hano abazi kingiki muri Maranatha bazi bafure naguze n'ahandi bazi ibindi zose kandi si bivuge bwo kwirata Imana yo mu imbabarire namwe tuziranye mukatunzi uzibona zanye ubundi no kwirata n'abacunga Yesu no kwirata inabwi umugabo n'ejo muri mu Rwanda yarambwiye ngo ngaba muzi y'izumba ngo umunani ndambwira muzi uzurana muri bingahe ndamubwira ngo nta kintu kiyo cyo kwirata niba umuntu avuga ko afite inzu y'izumba umunani azarara mu cyumba kimwe naje afite y'izumba 3 cyangwa 4 naje atarara mu kimwe nta mpamvu n'imwe yo kwirata ufite icyumba kimwe na salo ntakirata ufite none wowe isonye spaste hano barishe sawa tukamusirimba panasimba niturangiza sema niturangiza ba pasiteri kimwabonye mukanya abavyeyi bazasirimba nazambwira Imana ngo aba n'abavyeyi ubwinire neza umusano wawe none n'aba pasiteri mukanya iki gisirimba n'ikirangi turongera kandi dukora icyaha rusange aba pasiteri mudusabe umugisha wa pasiteri uri ngombwa niba hari iki cyumweru tuzabona ba pasiteri bagomba kubigiramo uruhare sibyo mwabifandire ngahe ducurangira uko ese na iso nawe pasiteri ni pasiteri ukomeze nawe kubita umutwe ujya muri uko gucuranga
Amen.